Дагы бир жолу ассалому алейкум, Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз эми портерди көрсөткөн соң сиздерге бул жакта турган спринтер средний макси грузовой пассажир спринтерлерди көрсөтөбүз. Кыргызстанда жүргөн, айдалган спринтерлердин бүгүнкү күндөгү баалары. Видеону аягына чейин көрөбүз. Аягында бортовойлор дагы чыгып калышы мүмкүн. Негизги көп учурда мына алдыңыздарда көрүп турган пассажир грузовой ушулардын баарын билебиз. Мына жерде спринтер средний 1 каттуу 212 жылы 99 объем 2.9 баасы $5500. Грузовойду издегендер болсо спринтер пассажирский көрсөтөбүз. Жылы 2001, объем 3, баасы $6500. Номери 702 28 28 70. Спринтер 412 2 каттуу, жылы 98, объем 2.9 коробка автомат, баасы $7800. Спринтерди көрсөтөбүз. Пассажирский средний, жылы 2001, объем 2.2, жеңил машинага варианттар бар экен. Баасы 5.5, номери 703 43 93 23. Bu kızıl da tartıp aç. Кандайсыз? Kızıldı da. Мына жакта турганбы? Ооба, сыртпайбыз. Спринтерди 311 Сидай Макси 1 каттуу пассажирди көрсөтөбүз. Жылы 2003, объем 2.2, баасы $7000 дейт. Номери 0700 26 74 29 0700 26 79 74. Дагы бир пассажирди көрсөтөбүз. Макси жылы 98, объем 2.2, объем 2.9 тида экен, баасы $4500. Варианттар бар экен. Номери 0786 06 50 деген номерде турат. Спринтер 312 среднийди көрсөтөбүз. Жылы 99, объем 2.9 тидай мотор, баасы $6200. Спринтер пассажир 2 каттуу, жылы 2001, объем 2.2, 9 каттуу Сидай мотор, баасы $7800. Номери 0703 98 00 89.
Sprinter 2 каттуу грузо пассажирди көрсөтөбүз. Жылы 2004, объем 2.2, свежий перегон. Басы $8500. Дагы бир 2 каттуу пассажир спринтерди көрсөтөбүз. Жылы 2004, объем 2.7, номери 705 41 01 44. Басы сурагандар үчүн $10.000. Спринтер бортовойду көрсөтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, үстүндө кабинасы бар. Абалы жакшы окшойт. Азыр эсинен дагы сурап көрөбүз. Жылы кайсы? 2001 жылы. 2001, объем Объемы 3. Муссо мотор. Мускат. 2 каттуу муссону мотору дейт. Основной кузов, рамасы таза жакшы. Басы соңго эсептегенде канча болот эми? Негизи канча Соңго болсо? 450 деп атабыз. Дагы келишим бада болот. Сүйлөшүп түшүп беребиз. Сүйлөшүп түшүп бересиң да? Клиенттер кайсы номерге чыгыш керек? Клиенттер 772 33 22 30 номерine. 33 22 30 деген номер. Ошка болсо 502 33 22 30. Биз бул жактан дагы көрүп коелу. Sprinter 302 грузовойду көрсөтөбүз. 1 каттуу. Жылы 96, объем 3. Расфамышка болгон, бирок азыркы тапта оформление боло эле экен. Баасы $7300. Номери 502 07 35 55. Дагы бир 2 каттуу грузовой спринтерди көрсөтөбүз. Жылы 2004, объем 2.9 TDI мотор. Баасы $10.000, номери 552 33 11 37. Ивеко Дейли автоунаасындагы базарга чыгыптыр. 2 каттуу грузовой. Арты пустой эле турат. Жүк ташып иштегенге болот дейт. Жылы 91, объем 2.5 турбо, коробка механика, 250 000 сом. Номери 077 34 67 96. Артынан дагы көрүнүп жатып атышат. Асты азыр пустой эле экен. Сапоктун бортовойунда издегендер болсо, мотору муссону мотору турат экен. Объем кайсы экен? 2.3 муссон мотору. Басы 200 000 сом дейт. Номери 555 71 12 01. Бортовой спринтерди көрсөтөбүз. 412, жылы 97, объем 2.9 TDI мотор, коробка механика. Обмен бар экен. Жеңил автоунааларга алмашабыз дейт. Басы $7200. Volkswagen LT35 bu lan. Жылы 2002, объем 2.5. Жоқ, объемы 2.8. Объем 2.8. 2.8. Қанша тұрмыз бәкі? Бак 11 деп атам, 10-ға болады ғой деймін. Басыны 10 деп атам, 11 деп атам, 10-ға болады дейді. Самосвалды іздегендер болса, біз артына бір ашып қойып қоялы.
Hatır ballarını alıp koyun. Eski var mı? Bishkek kabar. Басына $10.000 деді, номерге чалып сөйлешіп көріңіздер. Самосвал іздегендерді өте көп. Volkswagen ET35-нің самосвалы базарға шығып тұр. Номеріне дағы айтып қойылы. Номері 705 95 50 21 дейді. Дағы бер бортовойды көрсетеміз. Sprinter 313 CDI мотор. 270.000 км жүрген пробег, жылы 2004-22, басы $8.650. Бортовойдың үсті мұны атайын жасалған мүнше заводтан шынай бұл? Жасалған, номері 708 менен дағы, 778 менен дағы. Терсеңіздер шығат кен, 99 09 38. Болуш қанша болады екен? 8-2 olsa vermişler. $8.200 болса беріп саламыз еді. Мына артында портерді кім қойған бұл, же атайын шунdan жасаған бұл. Атайын шунdan жасайдыңыздар ма? Özüm жасап алды, шамал беріп шыққан. Өзіңіз жасадыңыз ба шунdan? Жақсы қылып қойыпсыз. Мартовойдың үстінде шундай доставка қылып іштегенде жамында қалмай тұрған қылып үстіне тосып қойып қойып тұр. Басы $8.200 болады дейді. Номерге чалып сөйлесіп көріңіздер. Құрметті көрушілер, бұған чейін біз сіздерге Volkswagen ET35-ті самосвалды көрсетіп кеттік еле. Бұл самосвалдың артында бортовойдың нарышкасының үстінде атайын заводтан жасалған. Бұрыштағы көріп тұрғаныңыздардай темпі бар екен. Иесі бұл жерде ошонда айтып жатады, просто үйде қалтырып қойдық еле дейді. Ошондай екен. Үйде тұрады дейді. Бар екен бірақ. Сөйлесіп көріңіздер.